Shubor nakashlem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyak sings iem ulapun pa bawat ki bahiyeng jong uru kiladon ki balangop ha udrop ubadai ujing di bapenjot jaka imlang salang yakini ki kentien ulapun pau haba Ukraine kum ukong san ha gajingalang ajing hikai kum no banya khun yu udrop kabalalong mentakasngi ke handru tarik naitung arja apusau ha North Eastern Council Secretariat Auditorium Nongrim Hills Shillong balapanyat daka senjuk kinong charge nong thamai pelun uba penyat ula kentu ya ke sorkar bahkan ajing Arab ya kitu ki kenhun yam ne ki riu shimet ki baseng ya ki jaka ajing sumar ya ki bangop ha udrop namar hadu menta ki long yeng ki baduk kim la kot bor ban pha sumar namar ka jing siu ka rem palat Khasi Hills Autonomous District Council it's kam babon butlai tip ba ngiyo ikabor ban trekam alor ka provision beraini na artikel aspart satu sabar dari Constitution di India bagi seyo eka schedule. But hapo schedule nadu la pentrekam eka hapo jelasan atau sinema harga aspart sentual nilai yo ikini di district council ini. But hapo kini ka schedule nilai bunti ki paragraf. But hak paragraf ke balai la aibor ini ban codify dari ban itu neban scam ya practices jogi konsensya private jogi kebahap na konsensya sim konsensya lima ada konsensya lag ada konsensya shnong de hapo atong kini provision jogi paragraph balai jogi schedule lashna ya kowe ka ain ka bangitip ko United Khasi Hills Appointment Association of Chief and Headman Act 1959 ini ketika Principal Act kaba untuk lebih baru kini kima kebagian pembahasan tu saudi habis. De kini ka aibor itu yang kecil sensat di dalam sim dan tak di dalam sham. Pasal kemen pak harusnya macam nyo lalu yang kima menerima Act ada nyo lah asal the governor berhabo kini ka Act la aibor shishu yiki shnong ki bahab kahima menir keba bentuk ki kesunjuk terkadang mai bulan keba shnong ki dan kumba khat saus pa menurut hoteli habo kahima menir di kini baru ki dan habo jangkani ka act but ka rules ki dan penjekam habili ka shnong de masuk dan kedua ya ka shnong di presiden menentai bersyafim la syafil bopor ka bor ka an agar berdiri bertulung di kawasan. De waktu kadang ka jing yade haus nam aja khatsan bala bendu na ikhtiar jadi kawasan di kawasan pada itu usul ya kesunat dan sertifikat di joki le sultanat pada sponsor private Supreme Court ini kalau yo ika interim stay order but attention to nilai penbaik di sini ada kejuniru ba biban kiwe ba ladai ban penkut na ini kes bagi yo order Supreme Court kaban pelai lekno ini nak dikejing sya de sayo ikna order dari jenisah ini di noisa an de habai ini pada council nadu menciptakan hal September ajar bulan ni baru ABC lain buat ni sungkia bah bedi berkenega jilong jiman hagi imlan kesalan demi hagi bedi kerjis new jom berjurung jom di drugs kantam pakta ikilong ye masen ikun sama demi tiba mentara kenrei bah la penong mila penong start no gagap naik wegi yang shikowe bah ni drugs lalu hakim masalah. Idon kisno hani ko kasi dai iba jan trapo na kispa. Nyong san kispa yobon ki para samna ni kikun samna ni kilong yen ilana haji di yo drugs ba prosio ya masalah. De habidi bakani na kalian kejuni nilai keren nilai teori tai ba kini se kabur kejuni ko sponsor banderan bentar ban berklaim
Banra Exisha Kadar Kabobian Kobit Nadu Ki Grassroots Level Tempat Nasional. The Institution Act recognized in that way, but Kanika Act can Patai Shai Ejibray Kam Jongi Shno. But Nagalang Juni the way the Jimut Milarai, how Pranasa Tuba Aja Apply, but Mara Ekaway Kabil. Kata Kabil Kabanitim Kum Kaba Latho Ane, the Casihills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill Aja Apply. Kanika Bill has a section 2 subsection 19. Ni lapenrung yang kekentin senglong kami. Ngacu kuliah katung ke definition ini. Senglong kami means an association of the other female members of the Shnong village that actively participate in the welfare, development, upliftment of women of the Shnong village, and which association assists the functioning of the Dorpashna as and whenever called for. The association shall comprise of the president, secretary, and members duly recognized by the Dorpashna. Nama haduk tentang ilayo ia district council lah nyopo lightly disnan. Henry kajiki tu obat ia kiseng long kami kiseng tempe ia kiseng sama tempat baru kan baru itu dekaan. Kiseng long kami kiseng tempe Islam. Ladangnya kapung ke nanti jokaan sila long persyak. Henry isutu pelaran kampa. Ban-ban makani tika practices kabagi la julong juman hakishnong la dagi postnam la dai ban scam dakani kabil ya kabagi yo ascension. There had a subsection R41 Sensama means an association of the youth of the Shnong village that actively participate in the welfare, development, upliftment of the youth of the Shnong village, and which association assists the functioning of the Dorbar Shnong as and whenever called for. The association shall comprise of the president, secretary, and members duly recognized by the Dorpashna. Hakani kabil kelatrong kini artuliki kenduan kibaran kampa kipaya kibaskan laknom 21 bar arkuwe Social Vigilance Committee. Kaniru nanpuli Social Vigilance Committee means that a committee constituted by the executive committee of the Dorpashna comprising of various office holders of the executive Dorbar, Senglong Kami and Sensama. Kemudian ini lalu akan pun kemudian apa Dorbar banyak trailer bagi kumpulan Dorbar ban ai kiti kemudian ketiga dia nama tak kenu kecing tu bawa hal Dorbar. Nak kalian kejumi nasoban kentu di Dorbar ban ai nak sebuat ni kumpulan konsul tu habis mungkin ini kibel kam. Bagi jawab kajing itu no kampuloy. But bagi kran siapa kajing long jiman jingge jumdrop sawat ni dan kipanas kami lupa kami orang Jepang si nanti kibanya tay bagi kran kalau kami kapam. Hendak kita kapul kajing jangan si shimen drop support rikasi po mekliya si la bulsnan lawan larung. But lagi shim kinyak elu keputusan sokusnan. But lagi baik ya rekod si history si Islam lapan om lapan kilomien kilobian si ki ngat hakum kini kijinge nomahat udrak belum barang itu kata-kata udrak bukan kecintung naujitung ngatakan berkam batai mar kita lah isutu. But konsumsi bahan kerja benda di start benda kelami di drugs di dalam sintetik chemical di bawah kam keluar yang kuat kerja jadi sama kita berengkam. Sultanat punya semua yang personal testimony jika syamsiam jadi sama jemaah mana kini resekan untuk kubur ikiwel di bawah makin dan kata confident jadi suskan bahwa pelajaran aku ini kecing di syate iman negeri dengan soal kentu sama Jeremiah lalu bagian ya dan I awareness juga di sama tentang
hagi rehab centers private kibun tidak hanya buat mereka ban long kajing ikut nampak kue bersama kilangan. Tekniknya masuk ban ajimun. Let's say nak ni kedua kilapan I jingthot sih soalnya hamdan agak second half iban concern di bawah lingkup di bawah Ministry Social Welfare naso bawah ni dan kampha kumbalong mentang ni dan kampha kesnom bandan awareness program nama kecing sedari ni hab bershimpe pakai kecing pang kecing umumnya ya experience ke COVID so kan ekun ban identify ini kiblayo COVID dengan masuk kanil ketika juk keba ladangila ban identify nadu kebasyno ban awareness program ki bakinan day ban lain ban pin itu dari sedikit week pa kilong inosen ban day ban pin itu ekasno bagi kun demi kelangan ini jadi kunung ini kata keberangkam nama baswa akan pur kadin shwepat kilong inosen tadi ban berangkam ban akan menaik kata kecing projek akademik. Jadi hakam ini makanya masuk awareness program dan kampanye islam bah yang bersyukur itu kilongye masih bomde bandre, tentang kilongye mulai kerana bawaan kilongye bah guna kayu kapan. Kipin nama ban bentuk islam kipin bentuk cabur sota, bah nama berkira bolehlah berkira te long lại lan tại đây chúng long lại lan kini bapri kiba ngat aku beri jinge kapan senior saya kiwe pak kamu multiply te lada ini la ban identify no hamroy kata gue kaba apa ngindon kirihap desi kiba biar hoy ila don kita hendai kecil ihap kecil kedor kepada desi lagi isu dunai sama aja Ilada government kan sim kiai kini bahkan pembantu kan rehab ke government kemudian rehab kan identify di rehab jauh ini private barangan khatam naso berdong ke special grant ke dendam ya kini rehab khatam kibami kini kemudian nama tadi rekam yang diberi berpenskam berperlat berdetox lah no harga hospital berdetox de ontan bala detox yang drugs nakaman lalai we don't come counseling don't come so tajing I'm same lagi dan also ngapet experience nama hayil ulangan ngai ba lada kikin hun barang lada kesolka dari trailer kikin hun barang kikin hun yang kibaran dilihat senda kan lihat halu kata namar begini dilihat senda barang dan kikin hun yang kikin hun barang kitrai onta berpindah ini nilai kitrai dan mesir kata berangkam halu kata ya pun kini tiba langat akan berlejik ya tak menau patient de namar terlalu sosial hai ini rekam ada suatu perubahan wan pada syimta ni baru cimut susu lagi pada des itu bagian hari di begini de kemudian taulan bandan kajian yang berpanggil internasional dan poin pun kini kecil pun menangani COVID-19 pihak bantu yang kini di quarantine center de pada tembiang funding pun mungkin lanjut ini de penuh awareness program de bersuatu nak bentang kalau yang kini bentang ila IGWAP ada 60 Finance Commission kawan rekam nadu senam aja urusan administration ini but kumno bagi do banai direct funding additional hargede buat address yang kini isu dan kadang juni yang sebut poin di communication di bawah wilayah keren bakal 16 Finance Commission to ada constitute action but 5 ke 16 Finance Commission next camp bah di sini namanya kemauan tentang development the habitat infrastructure di kemau development harga long range dan ya dimensi pokok langan mungkin disebut tapi di lingkong
kum ka sunjuk kinong sensya snong nong thmai pelun ban shim ya kani ka kam ka bala long thngit ba jong ka imlang salang kum juru ke jingma ya ka ribat ke judgment rio kham tam ni ki kun samla ki jongi kum kinong yalam snong nilai kun ya kani ka thwa la kham slem menta da ka ba long ka bor ba ya ka jingerap ya ka police department ha ka ba barabor nila long kinong sakhi ha kanu ka jingkurup drops bat panyadan ringkat wat ha ka bania jurip ya ki drops henry kat nang mi kisngi yo i penman ba kani ka jing sakriang bat ka jing pendan kam you drops bat ki wei ki jing di ken buat ba bean kinang jelai kenrei bat nang kiu ha ki breu ba pendan kam laban kan tho pa lapun ki jingalang bat ki program ya selok nila julet ban ya shim beta tambah smusi ban om ba kam ju ai jing hun kumno ban pensan nge ne penduk jat yau ni umrat klau na ka umlang kesalang ka report jong ka Meghalaya Police Department jong ka snem arhajar akuar bat arfly kaya thu ba kumbat tingka lai spak krut drops layo ban kem ban grup bat kalong shisha ka penyen skor habatip ya kani shisha snong nimla ban snow thu kumno bat hakanu korkom uni umrat klau uyo ban sud ha kari ke jongi bat shibu na ki kun samla ki jungi kilalong mrau bat wan bandu ru ya ke jing im hakata ka bedang lumba ngadon kini kendiat kimat banlong ke nongrim jong ke jing slok menta ke sni nang bangin snow thu bat ban yo jing shai kham tam ya na ki panelist ki ban ya tai bat ban ai ke jing tin shai khnang bangin la ban yo ya ke jing product kabashai ne ka blueprint banyat ang ni sekman pabanikong katnat police department kumbala penpau hak basdang kidor basnong kila ya trade do im do yap bat ka police department hakino kino ki benta bayadei bat ka jingkem ne jingkra drop sakani ka jela ka jongi ngim tingkai por wat la ka met ka yong hinrai tamba ka kam kan long ka basaiso bat ki pulit ro ni i ka jingtrai si tong ka jongki ka ba shit hem shisha nadu ka ba sentiat buddin bat kem yakini ki brio ki balong kinong khai ya uni uma bean haba yo kem ni yo iru ya ka rukom ka ba biang bat sanibha banle ya ka ba don kam da ka ba but king ya ke jing batha lengba ka NDPS kini harum batang kendiat sni kini ki brio ki balayo kem ilalat no na along bat ya behe serum seneng bat long shisha ka jing penduk mensim yangi kum kinong sakhi ya ka jing kem hatu ka jing talasi bat banle ya kikam ha ka ba ya tho ya tar bat ya tar kom penbiang ya ki jing don kam katum ka jing batha ka an hatu kilong ki ba biang ne ki don da kumoi pat ki investigating officer jong katnat pulit hatu kilalong kibalala pentibit hakani ka bayadei bat kani ka kam kurup drugs hatu kani ka an ka batmai ka badang suwan sen ka BSS bat BSA hatu kani ka an kani rap ya katnat pulit ban kham yu bor ne ban kham te lakam ya kani ka jingkhai drugs ka bor jong ka an ni judiciary katnat ani judiciary kalong kaway na kibenta bakong santam hakabayday bat kabala mante lakam ne pendu jat yung ni mar bean ni drops day hakadi karensan babaro kikam bala la pendep dakatnat pulit kipoy ban bisa bat ban ap ya karai bakhadu bunsin ni don ke jingkerman ke bas kem ban yo ya ke jing bisa ke bahok bat ke basaiso kamtam habang ilala ni tristom Nrai pausi bun sin ni mat iki jing diau bat jing nok mensin habang yo i ya ki rai penrem ya katnat kulit bat shisha kini kidau bakong san bat kum kinong saki basya hajir ni juma bun sin koi ha kain shari badan buram kasimpur bah ban khot hajir bat don kikir bat kijing khot kadai hadir ar nilai snem kum kirang ba snong ne nong kit kam snong ni judon Shipun tuli kikis bangidei banong kinong saki. Bat kaya telak kawai bat kapen bakla lan confused. Akano kakis bat
bakanu pakis ka bakikhat bakanu bat abam de kadai da kawai bat kumta bun ngiju bakla banjubah bat kumta hi mukadma lasharem lada kani karensan kadai baniat tei baniat selok ha kaban rating kong yu drop na ka jela ka jongi kana marulong lada kamdan ka jingat railang bat kani kantanan daka buburom ni kimuktian bat nong sait an baro bat da ka basuntu kendiang baka dei ka kamram jongki banya sat na kabanta unu bawan kerpat lani ka mo ka ethics ke jongki tenrai ngasutu ba ka jingat tip lem ru ka dei bandon ka conscience